Wilson Mwangi uria niwe MCA wa Menengai kaunti-ini ya Naikuru ni oretie arimi matige kwendia magetha mao ma beniko kuri mbondi ya mumera uyu kaunti-ini yo na handu-ini hake methe thoko ingi. Oho Mwangi ni ahoete minister wa urimi niwe Mwangi Kiunjuri aigirire ngahia ici iria irakaniriria nigetha guteithania ngucanio. Sisi tunahuzunika kwamba mali hayo ni mali ya wakulima. Mali ambayo ilikuwa inataka kuuzwa na wakulima wakaenda kotini ikaweza kusimamishwa. Wakati huu tunashangaa ni kwa nini mkurugenzi wa halmashauri ya Pareto ameweza kulease mashamba ya wakulima yote ambayo yako katika kaunti 19. Dan Murugi uria ni muikari kaunti-ini ya Naikuru ni onanetie gucaka ya kiririkana urimi uyu kwa kahinda karaya ukoretwo na umithio munene kuri arimi no riu mabururi maria turigainie namo nimo maragacira. Now we are very shocked that our neighbors Tanzania and Rwanda have overtaken Kenya in terms of pedestrian farming and also production of pedestrian. Nake Elias uria ni muikariri giti wa aikari a Naikuru augete hena bata wa gucenjia utongoria uria uramata mbondi-ini ino o hamwe na gucokia ritwa ria hau gabere riria kuringana nake riagiriire hari uruti wira wa mbondi ino. Kulifai barete of Kenya si tukupaka rangi. Kupaka rangi milango na majengo. Tunataka hasa mali ya wakulima irudi kwa wakulima waanze kuuza wenyewe kwa wenyewe. Ngucanio ici ciumanite na gukomborithio kwa migunda na utonga wa mbondi ino kuri andu kiumbe kwa nginyagia miaka 20 hatari na mitaratara iria yagiriire kuhutukio. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjiku wa Kahiu.